Dobroveče, moje ime je Nemanja Grujin, a vi gledate Zanimljivosti iz sveta. U Zagrebu je počela sa radom agencija koja zapošljava mlade devojke, uglavnom studentkinje, a čiji je posao da spremaju stanove. Ove spremačice se međutim bitno razlikuju od one slike koju imate kada kažete čistačica. One čiste u štiklama, halterima i skupim korsetima. Ne ribaju toalete, ne čiste rerne, ali čiste prašinu, peru prozore i peglaju veš, a sat ovog zadovoljstva košta 80 evra. Jelena Majer, idejni tvorac francuskih sobarica u Zagrebu, kaže da se na oglas javilo 250 devojaka, a prva narudžbina je stigla 24 časa nakon objavljivanja oglasa. Neki kažu da bi u Srbiji takve agencije izazvale pometnju, jer se ovakve radnice ne bi razlikovale od pevačica narodne muzike. A dokaz da se upornost isplati pokazala je plavokosa dama koja je prekosila zdravom razumu i rešila da krene suprotnim smerom pokretnih stepenica. U jednom tržnom centru dotična plavuša snimljena je i ovekovečena, a već istog dana njen hrabri pohod završio je na YouTube-u. Uprkos neverici onih koji su se spuštali stepenicama, visprena devojka nije marila za njihove sumnjičave poglede i ostvarila je ono što je naumila, doduše na teži način. Ovaj snimak nam dokazuje onu našu staru poslovicu da ko nema u glavi, ima u nogama. Hrvatska pevačica i voditeljka Vlatka Pokos u centru Zagreba naletela je automobilom na pešaka. Popularna pevačica pešaka je srušila na raskrsnici ulica Ljudevita Gaja i Barona Trenka. Pešak je navodno dobio samo lakše telesne povrede i nije zatražio medicinsku pomoć. Tokom 90-ih godina Vlatka Pokos je imala hit Kad će taj petak, u kom je pevala o petku i metku i žarila je i palila muški deo publike. Po internet forumima već uveliko kruže priče da zgodna Hrvatica samo želi da muškarci i dalje padaju pred njom, pa makar ih rušila i kolima. Jedna međunarodna kompanija lansirala je na tržište test za koji tvrdi da pouzdano otkriva očinstvo od čak 12. nedelje trudnoće. Taj test košta 1200 evra i može se poručiti preko interneta, kako prenose francuski mediji. Reklamira se kao brz test očinstva koji se obavlja u punoj diskreciji, gde nema potrebe da se čeka mišljenje stručnjaka i da se uzimaju uzorci, što bi fetus moglo da dovede u opasnost. Šta bi na to rekao jedan naš popularni pevač narodne muzike koji je tek na sudu morao da prizna očinstvo, nismo uspeli da saznamo. Kampanja za prevenciju raka prostate, a koja je lansirana više kao šala u Australiji i Velikoj Britaniji, postala je veoma popularna i u ostalim zemljama. Poenta je jednostavna. Tokom novembra učesnici kampanje puštaju da im izrastu brkovi, a kada ih neko pita za novu modu, njihov zadatak je da usmere razgovor na bolesti koje pogađaju muškarce, među kojima je i rak prostate. Kako kaže portparol ove kampanje, ona predstavlja zabavan i šaljiv način da se prenese sasvim ozbiljna poruka. Akcija svake godine ima sve više pristalica, a i ceo muški deo ekipe tog šoka pridružio se kampanji uz poruku "Poljubac bez brkova, ko supa bez rezanaca". Vi ste gledali najnovije zanimljivosti iz sveta koje vam je pripremio Nemanja Grujin, novinar sa najdužim zulufima, a sada pogledajte pregled priloga za ovu emisiju.